Twinjiye mu kiganiro cya none makuru cy'umunyamakuru njyewe nitwa Nyirarukundo Xavera uri kumwe nanjye Jean Daniel Sendayigaye. Dutwanzike dute Jean Daniel? Reka twanzikire ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko mu mvaho nshya mu nkuru banditse ivuga ko Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva Justin yasabye abasore n'inkumi barangije itorero indangamirwa guharanira guteza imbere u Rwanda aho bari hose birinda kuba ibikoresho by'abaruvuga nabi. Yabigarutse ejo bundi kuwa kane ubwo yasozaga itorero indangamirwa icyiciro cya 15 mu kigo cy'ubutore cya Nkumba mu karere ka Burera. Ni icyiciro cyatorejwe mu rubyiruko rw'abasore n'inkumi ba mu Rwanda no mu mahanga bagera kuri 443 Jean Daniel. Mu gihe cy'ukwezi kumwe n'igice bigishijwe amateka y'u Rwanda, icyerekezo cy'igihugu n'inshingano bafite mu kurinda ibyagezweho no kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri. Batojwe kandi indangagaciro umuco nyarwanda, urukundo rw'igihugu, ubwitange n'ubunyangamugayo. Minisitiri w'Intebe Dr Nsengiyumva yababwiye ko ayo masomo bigishijwe mu itorero hagamije kunganira ubumenyi bakura mu mashuri aho biga bikaba umusingi ukomeye wubakiyeho hejo hazaza h'igihugu. Agira ati Jean Daniel, agira ati amasomo ari mu mateka yacu ntimuzayapfusha ubusa. Abenshi muri mwe mwarangije amashuri yisumbuye, abandi murimo kwiga muri kaminuza. Ibi nibyo bizatuma dushobora kugira ijambo muri iyi si aho buri wese areba mbere na mbere inyungu ze. Amahanga tuyajyamo guhaha, ariko iyo ugiye udafite uriwe bakugira uwo bashaka ko uba we kandi mu nyungu zabo. Ibyo rero si ibintu dukwiye kwemera. Ati ibyo si ibintu dukwiye kwemera. Yavuze kandi ko mu bihugu byo hanze y'u Rwanda hari abakwirakwiza ibinyoma baharabika igihugu, bityo ko amasomo bize hakwiye kubabera intwaro bazifashisha bavuguruza bene abo ngabo. Aha niho yagize ati atabasebye u Rwanda muzabavuguruze, muzabatsindisha ukuri. Indangamirwa by'umwihariko mugomba gutanga isura nziza y'u Rwanda aho muzaba muri hose, mukaba baranga beza. Aho muzajya hose mugomba kugendana u Rwanda ku mutima, muzirikana indangagaciro nyarwanda no guterwa ishema no kuba umunyarwanda. Minisitiri w'Intebe yabwiye urwo rubyiruko ko kugira ngo babigereho neza bakwiye gutsinda ingeso mbi zirimo kwiyandarika, gukoresha ibiyobyabwenge n'ubusinzi. Yibukije uru rubyiruko ko itorero basoje ari umwanya mwiza wo kugira ngo buri wese atekereze ku ruhare rwe bwite mu kubaka u Rwanda. Ati buri wese azirikana inkingi igihugu cyacu cyubakiyeho zirimo ubukungu, imibereho myiza n'imiyoborere. Ibi tukabigeraho ari uko dufite umutekano. Turasabwa twese kugira ubushake bwo gutera imbere no guteza imbere igihugu cyacu, kuko amateka y'igihugu cyacu yerekanye ko iyo hari ubushake twagira ku cyo twiyemeje icyo ari cyo cyose. Muri iri torero mwaganirijwe ku miyoborere y'isi turimo, mwabonye ko gukomera kw'igihugu cyacu bihera ku myitwarire ya buri wese muri twebwe. Xavera, duhindura ingingo. U Rwanda rwamaganye ibirego bishinja igisirikare cyarwo RDF uruhare mu bwicanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye Jean Daniel, birimo RFI yateruye igira itiki uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruvuga ko bidashoboka kandi bidakwiye koloni irushinja kugira uruhare mu rupfu rw'abakongomani b'abasivili 319. Mu gitangazamakuru afrique.com ho bagize batiki u Rwanda rwateye utwatsi ibirego bya komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bwa muntu bishinja RDF uruhare mu bwicanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byagarutse kuri iyi nkuru maze byandika ko guverinoma y'u Rwanda yamaganye ibiro bya komisiyo ya Loni bishinzwe uburenganzira bwa muntu byashinje ingabo z'u Rwanda uruhare mu bwicanyi buvugwa mu burasirazuba bwa Kongo bwahitanye abaturage b'abasivile 319 bari mu mirima yabo. Ku itariki 6 z'uku kwezi kwa munani nibwo iyo komisiyo ya Loni yatangaje ko umutwe wa M23 ngo ufashwa n'u Rwanda wishe abaturage 319 mu midugudu 4 yo muri teritwari ya Rucuru. Ubu bwicanyi bwabaye hagati y'itariki 9 na 21 z'ukwezi gushize kwa karindwi. Xavera, nyuma y'ibirego rero kuwa mbere w'iki cyumweru, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane y'u Rwanda yagaragaje ko nta shingiro bifite kubera ko ababivuga nta bimenyetso simusiga bagaragaza. Iyi minisiteri kandi yavuze ko ibi binatuma icyizere iyo komisiyo ya Loni ifitiwe gishidikanywaho, hakanibazwa uburyo ishakishamo amakuru itangaza. Ikagira iti gushyira RDF muri ibi birego hashingiwe ku mpamvu zitumvikana ntabwo bikwiye kandi bituma icyizere cya komisiyo ya Loni y'uburenganzira bwa muntu n'uburyo ikoresha bishidikanywaho. Xavera, umuvugizi wa M23 mu rwego rwa gisirikare ari we Colonel Wiringoma nawe yamaganye ibi birego agira ati nta nubwo dushobora kubaga inkoko cyangwa se ihene y'umunyekongo. Turi ingabo z'abaturage kandi nibo dukorera. Ubuzima bw'umuturage turabwubaha, tumena amaraso yacu kugira ngo dutabare tunarinda aba baturage. Xavera, tukiri muri uwo mujyi w'umutekano mu karere, reka dusubize amaso mu gitangazamakuru RFI mu nkuru bahaye umutwe ugira uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurandura umutwe wa FDLR bikomeje guhangwa
guterwa amaso nyuma y'iminsi 50 hasinywa amasezerano y'amahoro ya Washington DC. uwanditse iyi nkuru atangira yibutsa ko kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 Kanama 2025 iminsi 50 yuzuye neza ubaza umunsi ku wundi amasezerano ya Washington DC yashyizweho umukono hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa kuko yasinywe ku tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. N'amasezerano ateganya kurandura umutwe w'iterabwoba FDL rugizwe na bamwe basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hanyuma kandi akanateganya ko u Rwanda narwo rugomba kuvanaho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Mu kinyamakuru The New Times ho banditse inkuru ifite umutwe uvuga ko abayobozi bo mu bihugu bigize imiryango ya East African Community na SADC bashaka ko amasezerano y'amahoro ya Washington DC aya Qatar n'ubuhuza buyobowe na Afrika bihuzwa hagamijwe gushakira amahoro burasirazuba bwa Kongo Kinshasa n'akarere muri rusange. Iyi nkuru yanagarutsweho n'igihe ivuga yuko byagarutsweho mu nama idasanzwe yabaye kwa gatatu w'iki cyumweru hifashishijwe ikoranabuhanga hitabirwa n'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia, Tanzania, Uganda, Burundi, Angola, Madagascar, Malawi, Sudani y'Epfo ndetse na Somalia. Iyi nama yayobowe na Perezida wa Kenya William Ruto unayoboye muri iki gihe umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community ndetse na mugenzi we wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nawe uyoboye muri iki gihe umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afrika y'Amajyepfo SADC yashimiye abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuba barahisemo inzira y'ibiganiro mu gushakira umuti ibibazo by'umutekano muke binyuze mu masezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington DC mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC banagarutse ku itangazo ry'amahame ya Doha yasinywe mu kwezi gushize kwa karindwi hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC 23 bagaragaza ko yabayo ndetse n'amasezerano y'amahoro ya Washington hagomba guhuzwa n'ubuhuza bwa Afrika yunze ubumwe. Itangazo ryasuye nyuma y'iyi nama rikagira riti kijondaniye rikagira riti bishimiye ibikorwa biri gukorwa binyuze mu masezerano ya Washington 2025 n'itangazo ry'amahame rya Doha 2025 basaba ko byahuzwa n'inzira y'ubuhuza buyobowe n'abanyafurika. Abakuru b'ibihugu by'iyo miryango yombi kandi bongereye Mokogwetsi Masisi wayoboye Botswana mu bahuza bane bari barashyizweho n'iyo miryango. Abari basanzwe ni bande? Ni Olusegun Obasanjo wayoboye Nigeria, Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya, Catherine Samba-Panza wayoboye Central Africa na Sale Work Zewde wayoboye Ethiopia. Bafashe kandi umwanzuro wo guhuza inyandiko zigenga imikorere y'umuhuza wa Afrika yunze ubumwe n'abashyizweho na EAC SADC, hakanajyaho ubunyamabanga buhuriweho buzajya butegura gahunda y'ibiganiro by'amahoro bukazayoborwa na Komisiyo ya Afrika yunze ubumwe. Aksavira twongere kandi duhindura ingingo mwumva aho batiki bati shampiyona y'isi y'amagare amashuri Kigali azafungwa abakozi bakorere mu ngo. N'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bindi birimo Igihe, Iseka News, The New Times, Tarifa Rwanda, Lokanape byagarutse kuri iyi nkuru byandika ko guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko hagati y'itariki ya 21 na 28 z'ukwezi gutaha kwa 9 ubwo igihugu kizaba cyakira shampiyona y'isi y'amagare amashuri akorera mu mujyi wa Kigali azahagarika amasomo ndetse abakozi ba leta nabo mu nzego z'abikorera bagashishikarizwa kuzakorera mu ngo icyo gihe. Ni icyemezo cyatangajwe kwa gatatu w'iki cyumweru mu gihe buri gihe gisaga gato y'ukwezi ngo u Rwanda rwakira iyo shampiyona izakinirwa mu mujyi wa Kigali. Itangazo ryashyizwe hanze rikomeza kandi rigira ritiki riti imihanda imwe n'imwe ku masaha runaka izajya harirwa iryo rushanwa kugira ngo tubungabunga umutekano w'abakinnyi abashinzwe imirimo itandukanye muri iryo rushanwa ndetse n'abaturage muri rusange. Guverinoma y'u Rwanda kandi yatangaje ko mu gihe cy'irushanwa amashuri azaba afunze mu mujyi wa Kigali n'imirimo imwe n'imwe ikorerwe mu ngo. Iti kijondaniye iti amashuri yo mu mujyi wa Kigali azaba afunzwe kuva tariki 21 kugeza tariki 28 Nzeri. Minisiteri y'Uburezi izakorana bya hafi n'abayobozi b'amashuri n'ababyeyi kugira ngo iyi gahunda igende neza. Abakozi ba leta bakorera mu mujyi wa Kigali baragirwa inama yo gukorera mu rugo cyangwa handi hifashishijwe ikoranabuhanga mu gihe cyose cya shampiyona y'amagare, uretse abakozi b'imirimo ijyanye na serivisi z'ingenzi zisaba ko uzitanga abaraho zitangirwa. N'abakozi bo mu bigo byigenga Aksavera nabo niyo nama bagirwa. Yego, guverinoma yongeyeho iti ibigo byigenga bibifitiye ubushobozi birashishikarizwa gukoresha uburyo bwo gukora akazi hifashishijwe ikoranabuhanga mu gihe cya shampiyona. Itangazo rya guverinoma y'u Rwanda kandi rivuga ko imihanda izaba yemerewe gukoreshwa izatangazwa hakiri kare kandi ishyirwaho ibimenyetso bihagije ku bufatanye n'inzego zishinzwe umutekano mu muhanda kugira ngo hirindwe imbogamizi
izo arizo zose zabangamira urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu mu gihe cya shampiyona y'isi y'amagare Jean Donier ni ubwa mbere igiye kubera muri Afurika ariko by'umwihariko mu Rwanda kuva tariki 21 nyine kugeza tariki 28 z'ukwezi gutaha kwa 9. Ni rimwe mu masiganwa azaba akomeye yabayeho kubera ko rizaba rigizwe n'inzira y'ibirometero 267 n'igice irimo akazamuko ka metero 5 n'ibice 475. Abakinnyi barenga 30 bari mu mwiherero nibo bazavamo abazahagarira u Rwanda Xavier muri iryo siganwa mpuzamahanga ry'amagare rizaba ribereye bwa mbere mu Rwanda. Ibinyamakuru byo muri iki cyumweru kandi Jean Donier byagarutse ku rupfu rwa Dr Aissa Kirabo Kakira witabye Imana ku wa kabiri w'iki cyumweru hazize uburwayi yari amaranye igihe. Ibyo birimo The New Times, Shinwa Net, Chimp Reports, Kigali Today, Umuseke, Imvaho n'ibindi. Xavier aho byanditse ko Dr Aissa Kirabo Kakira wari ufite imyaka 61 y'amavuko yari umuyobozi mukuru w'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe inkunga muri Somalia. Itangazo ryahise risohorwa n'ibiro bya perezida wa Somalia ryagaragaje ko perezida wa Somalia yababajwe cyane n'urupfu rwa Dr Aissa Kirabo Kakira, avuga ko yari umuyobozi witanze cyane hakanagira uruhare rukomeye mu guteza imbere Somalia. Iryo tangazo ryaturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cya Somalia rikagira riti nyakubahwa perezida Hassan Sheikh Mohamud yihanganishije byimaze y'u Rwanda n'umuryango wa Dr Aissa Kirabo Kakira wari umuyobozi mukuru w'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe inkunga muri Somalia. Ubuyobozi buhamye bwa Dr Kakira n'umurava yagaragazaga mu kazi ke byagize uruhare rukomeye mu guteza imbere amahoro n'iterambere rya Somalia. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nawe yagaragaje ko yashenguwe n'urupfu rwa Dr Aissa Kirabo Kakira, avuga ko yari umugore w'umugwaneza kandi wakundaga akazi cyane. Nawe mu butumwa yanyujije kuri X yahoze ari Twitter, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati Jean Donier ati ndihanganisha cyane umuryango wa Ambasaderi Aissa Kirabo Kakira ndetse n'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe inkunga muri Somalia kubw'urupfu rutunguranye rw'umugore wari umugwaneza akaba n'umukozi w'intangarugero witanze mu buzima bwe bwose bw'akazi akorera leta y'u Rwanda n'umuryango w'abibumbye. Naruhukire mu mahoro iteka ryose. Umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni Amina Mohamed we yavuze ko yababajwe cyane no kubura uwo yise umuvandimwe we Kakira, umukozi witangiraga akazi ke kandi agashyigikira ububanyi n'amahanga n'iterambere. Umuyobozi mukuru w'ibiro bya perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Suwef Mohamed El Amine nawe yatangaje ko yababajwe n'inkuru y'urupfu rwa Dr Aissa Kirabo Kakira. Ati tubabajwe cyane no kubura nyakubahwa Dr Aissa Kirabo Kakira, yari umuntu ukunda bagenzi be, yahariye ubuzima bwe kubaka ibiraro bihuza abantu kuva i Kigali kugera mu muryango w'abibumbye. Nk'igitangazamakuru Igihe cyo kibukije ko Dr Aissa Kirabo Kakira yigeze kuvuga akiri muri iyi si ati ubutumwa bwanjye mu buzima ntabwo bwibanda cyane ku kwikorera kurusha guharanira impinduka ku bantu nkorera. Dr Aissa Kirabo Kakira yabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda hari kuva muri 2003 kugeza muri 2006. Yabaye kandi umuyobozi w'umujyi wa Kigali kuva muri 2006 kugeza muri 2011 ubwo yagirwaga guverineri w'intara y'Iburasirazuba mara igihe gitoya kuri uwo mwanya. Bigeze muri 2008 ubwo yabaye Jean Donier Xavier muri uwo mwaka wa 2008 ubwo yari meya w'umujyi wa Kigali yahawe ishimwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe imiturire kubwo kugira uyu mujyi wa Kigali icyitegererezo mu isuku, ituze ndetse n'iterambere rirambye. Kuva muri 2011 kugeza muri 2018 Kakira yabaye umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe imiturire, aba umuyobozi ushinzwe imishinga muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, anakorera mu miryango mpuzamahanga irimo Oxfam ndetse na Care International. Muri 2020 Dr Aissa Kirabo Kakira yagizwe ambasaderi w'u Rwanda muri Ghana, anaruhagararira muri Benin, Togo, Sierra Leone, Cote d'Ivoire na Liberia. Naho kuva muri 2023 umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres yagize Kakira umuyobozi w'ibiro by'uyu muryango bishinzwe inkunga muri Somalia. Dr Aissa Kirabo Kakira naruhukire mu mahoro y'iteka ryose. Turacyabasomera ibyasohotse mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye. Twerekeze ku byanditswe hanze y'u Rwanda duhereye kuri inkuru ya BBC Afrique ivuga ku gikorwa cya buri munsi gishobora kugaragaza imyaka y'ubwonko bwanyu. Iyi nkuru iterura ivuga ko ubushakashatsi bwerekanye ko abantu bakora imyitozo ngororamubiri buri gihe bagira ubwonko bukomeza kumera neza mu gihe imyaka yabo yo ibigenda yiyongera, ndetse ngo ubwo bwonko bushobora no kugaragaza ibimenyetso byo gusaza butinze. Jean Donier burya ngo umuvuduko ugenderaho ushobora gutanga amakuru akomeye ku kigero cy'isaza ry'ubwonko
bwonko bwawe. Nk'abagenda basodoka babandi mbese bavuga ko bagenda bikurura cyangwa se bomboka, baba bafite ubwonko bugaragara nk'ubuto kandi bufite itandukaniro rikomeye mu miterere y'ingenzi. Ibi bishobora gusa nk'ibidafite akamaro, ariko ku buryo ugenda uva aho uri ujya ahandi ngo bushobora kugaragaza byinshi ku mikorere y'umubiri n'ubwenge bwawe. Ubushakashatsi bwerekanye ko uburyo ugenda ujya ku isoko, mu busitani cyangwa ujya gutegera ku cyapa cy'aho bisi zihagarara bushobora gutuma hamenyekana ibyago by'uko ushobora kujya mu bitaro, gufatwa n'indwara y'umutima cyangwa no gupfa. Mu by'ukuri umuvuduko w'umuntu mu mitambukire ye ngo ushobora no kwifashishwa mu kumenya uko ubwonko bwe busaza mu mitekerereze. Isuzuma ry'umuvuduko wo kugenda rikoreshwa mu gupima imbaraga cyangwa se ubushobozi bw'umuntu nko gukora imirimo yo mu rugo ya buri munsi no gukomeza kwigenga. Rishobora kandi kugaragaza urwego rw'ubushobozi bwe n'uko ashobora kongera kugarura imbaraga nyuma yo gufatwa n'indwara y'iturika ry'udutsi two mu bwonko. Nubwo ari ibisanzwe ko abantu bagenda bagabanya umuvuduko wabo iyo bari gusaza, kugabanuka cyane kwihuse nabyo ngo bishobora kugaragaza ko hari indi ndwara ikomeye iri kwitegura kwaduka mu mubiri w'uwo muntu. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Pittsburgh bwasuzumye ibyavuye mu bushakashatsi 9 bwakurikiranye abantu bakuru barenga 34,000 bafite imyaka 65 y'amavuko kuzamura, bakurikiranwe mu gihe cy'imyaka iri hagati y'6 na 21. Ibyo byagaragaje iki Jean Donier? Byagaragaje ko umuvuduko wo kugenda ufitanye isano ikomeye no kubaho igihe kirekire. Urugero, abagabo bafite imyaka 75 y'amavuko bagendaga buhoro cyane, bari bafite amahirwe 19% yo kubaho indi myaka 10, mu gihe abagabo bagendaga vuba cyane bari bafite amahirwe 87% yo kubaho iyo myaka 10. Mwabyumvise, muri make uko ugenda bishobora kuba ari isoko y'amakuru y'ingenzi ku buzima bwawe, bityo rero ni ingenzi kwitabira imyitozo ngororamubiri no kugumana umuvuduko mwiza mu kugenda kugira ngo ubwonko n'umubiri bikomeze gukora neza kandi ugire amahirwe yo kubaho igihe kirekire. Akisavera, iyi nkuru yanzura igira abantu inama yihe? Inama iyi nkuru itanga niyo kugenda n'amaguru kenshi gashoboka, kubera ko gukora siporo ubudasiba ari ingenzi cyane ku bwonko no ku mubiri w'umuntu. Burya ngo ni ingenzi gufata akaruhuko ko kugenda, cyane cyane ku bantu bakora akazi gatuma bamara igihe kirekire bicaye. Ngo niyo byaba gusa gufata akaruhuko k'iminota 5 ujya mu bwiherero cyangwa se uzenguruka ikibanza cyaho utuye, ngo byibagize igihe kirekire ubu maze wicaye. Mwibuke ko na Minisiteri y'Ubuzima iherutse kubabwira ko kwicara umwanya munini udahaguruka ngo winyaganyeze cyangwa se ukore utugendo duto duto, ibyo ubwabyo ngo bingana no gutumagura itabi, kandi burya itabi ryangiza ubuzima bwa muntu. Turacyavuga ku by'ubuzima. Jean Donier, Kenya yaciye burundu indwara y'ibitotsi nk'ikibazo cyari cyugarije ubuzima rusange bw'abaturage bayo, nk'uko byanditswe na RFI, Pana Presse, Me Vaccin, Detrevere na TV5 Monde. Ku gatanu cy'umweru gishize, Akisavera, nibwo ishami rya Loni ryita ku buzima OMS ryatangaje by'inkuru nziza kuri Kenya, aho icyo gihugu cyahise kibi cya 10 ku isi mu bimaze kurandura iyo ndwara y'ibitotsi. Ubundi iyi ndwara muri siyanse yitwa ngo iki Jean Donier? Yitwa trypanosomiase. Ikaba yarabaye akarande muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. OMS ari ryo shami rya Loni ryita ku buzima ikavuga ko iyi ndwara yica hitavuye hakiri kare ngo ikire. Ni indwara umuntu kandi yandura bitewe no kurumwa n'isazi yatsetse. Akisavera, iyi muri kanzura yibutsa ko uretse Kenya ibindi bihugu byaranduye iyi ndwara birimo u Rwanda, Benin, Cote d'Ivoire, Ghana, Guinée Conakry, Guinea Equatoriale, Uganda, Chad na Togo. Icyakora OMS kagira inama ibihugu rondoye inama yo kutirara, kubera ko ngo no mu myaka y'1960 iyi ndwara yari yarahashyijwe kugera kuri 0, ariko nyuma iza kongera kubura umutwe. Dukomereze muri inkuru ya RFI yibaza impamvu muri Afurika abagore aribo bahangayika cyane iyo habayeho ikibazo cy'ibura ry'amazi yo gukoresha mu ngo zabo. Wasanga hari n'abandi babyibaza uretse iyo RFI wavugaga. Iyi nkuru iterura ivuga yuko iyo amazi yabuze abagore ari bakenshi bagenda ibirometero n'ibirometero bagiye kuyavoma, ngo amasaha make bagenda na 2 n'igice muri Afurika, aho bangana na 70% by'abagore bose muri Afurika, kandi ngo biganje mu bice by'icyaro. Ibi byose byashyizwe habona muri icyo cyumweru ubwo i Cape Town muri Afurika y'Epfo haberaga inama yigaga ku by'amazi. Ni inama yari ifite intego yo kwegeranya ishoramari ry'amazi ringana na miliyari 30 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Akisavera, umuryango w'abibumbye ukavuga iki Jean Donier? Ukavuga ko 15% by'abaturage bo mu byaro bya Afurika aribo bonyine babona amazi meza. Ikibazo cyo kutabona amazi meza kikaba kiganje mu byaro byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, ari naho u Rwanda ruherereye, bitewe nuko ngo nta bikorwa remezo bya
by'amazi bihaboneka cyane Xavier. Muri rusange imibare yerekana ko muri Afurika ufashe imijyi n'ibyaro byose hamwe ugateranya 35% by'abaturage ntibazi uko amazi meza asa. Gusa nanone ngo hari intambwe igenda iterwa kubera ko mu myaka 25 ishize abatayazi bari kuri 54%. Ku rwego rw'isi abatazi amazi meza uko asa bangana n'9% by'abatuye isi yose, ubu muri iki gihe barenga miliyari 8. Reka duhindure ingingo. RFI yanditse kandi ko demokarasi ikomeje gusubira inyuma muri Afurika nubwo abaturage bagenda bemererwa kugira uruhare muri politiki. Ibi Xavier bikubiye muri raporo yakozwe na Afrobarometre, arirwo runana rw'ingaga nyafurika rugamije gukora ubushakashatsi mu bya politiki, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage bo kuri uyu mugabane wa Afurika. Uru runana rwashinzwe mu 1999. Mu bushakashatsi bwiswe Afrobarometre 2025 habajijwe abantu basaga 50,000 mu bihugu 39 byo kuri uyu mugabane wa Afurika. 72% byabo bitabiriye amatora yabaye mu gihugu cyabo. Gusa ngo mu myaka 10 ishize imibare ya Afrobarometre igaragaza ko habayeho gusubira inyuma ku birebana n'ubwisanzure muri Afurika. Muri iyi raporo ngarukamwaka Afrobarometre yahisemo gusesengura ingingo 10 zirimo kugira uruhare muri politiki nk'amatora, imyigaragambyo, inama z'abaturage cyangwa se kwibona muri rimwe mu mashyaka ya politiki abari mu gihugu. 94% by'abakorewe ubwo bushakashatsi Jean Daniel bemeje ko hari kimwe mu bikorwa bya politiki bagizemo uruhare. Abo biganje mu bihugu bihe bya Senegal, Lesotho na Niger. Nanone ariko hari aho uruhare rw'abaturage rwasubiye inyuma. Aha hatanga urugero rwa Tunisia. Iyi nkuru Xavier igakomeza ivuga ko igitangaje nanone ariko ari uko kujya mu mashyaka bigenda bigabanuka mu baturage bo muri Afurika. Ibi kandi ngo bikajyana no gutakariza icyizere ishyaka riba riri ku butegetsi, aho icyo cyizere cyagabanutseho 15% hagati y'umwaka 2011 na 2023. Ni mu gihe nanone ariko Jean Daniel ngo aba baturage bagenda beguka no ku mashyaka yo ku ruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi. Dukomeze n'iki kiganiro Xavier tujye muri Chad. Umunyapolitiki Succès Masra wabaye minisitiri w'intebe w'iki gihugu yakatiwe gufunga imyaka 20 mu gihome n'urukiko rukuru rw'Injamena mu murwa mukuru. Yabaye minisitiri w'intebe wa Chad mu gihe cy'amezi 4 gusa, uhereye ku ya mbere Mutarama bese ku bunani kugeza kuri 22 Gicurasi uyu mwaka. Gicurasi n'ukwezi kwa gatanu. Iyi nkuru ya France 24, Jeune Afrique, Le Monde na Africa News ikavuga ko kwa gatandatu ushize hari uyu mugabo utavuga rumwe n'ubutegetsi yanategetswe n'urukiko guha leta ya Chad indishyi za miliyari 1 y'amafaranga y'amasefu. Succès Masra ukuriye ishyaka rya Les Transformateurs yahamijwe ibyaha byo gukwirakwiza ubutumwa bw'ivanguramoko no kwanga abanyamahanga ndetse no kwifatanya n'abagizi ba nabi, byose bikaba bifitanye isano n'ubwicanyi bwavuye mu bushyamirane bw'abaturage bo mu gace ka Mandakawo. Yanahamwe n'ubufatanyacyaha mu bwicanyi bwahitanye abantu barenga 40 mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka muri ako gace ka Mandakawo. Yari yaratawe muri yombi ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Succès Masra yavutse ku ya 30 Kanama 1983, bivuze ko aburi ibyumweru bitatu gusa akuzuza imyaka 42 y'amavuko. Jean Daniel yakoze muri banki nyafurika itsura amajyambere BAD. Muri 2018 nibwo yashinze ishyaka Les Transformateurs ryahise rijya ku ruhande rw'abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Idriss Déby Itno, ndetse uwo murongo niwo ryakomeje na nyuma y'urupfu rwa Déby muri 2021, aho yasimbuwe n'ubutegetsi bw'inzibacyuho ya gisirikare bwari bukuruwe n'umuhungu we General Mahamat Idriss Déby Itno. Iyi nzibacyuho ya gisirikare yagejeje mu kwezi kwa gatanu muri 2024 uyu mwaka ushize, ubwo habaga amatora y'umukuru w'igihugu, maze Mahamat Déby atsindira kuba perezida wa 7 wa Chad. Muri ayo matora Mahamat Déby yarahanganye bikomeye na Succès Masra. Mbere y'ayo matora Succès Masra yagiye mu buhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagati y'umwaka wa 2022 na 2023. Ni nyuma y'imyigaragambyo ikaze yabaye muri Chad muri 2022, aho abo ku ruhande rwe basabaga ko inzibacyuho ya gisirikare irangira. Muri 2023 Masra yatangaje ko yifuza gutahuka mbere y'uko muri Chad haba referendum y'itegeko nshinga rya 2023. Kubonane bwa 2024 nyuma yo gutahuka kwe, Succès Masra yagizwe minisitiri w'intebe wa Chad. Byaje gutungura abatari bakeya ubwo we na perezida w'inzibacyuho General Mahamat Idriss Déby batangazaga ko baziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni nako kandi byaje kugenda. Muri Gabon niho tugeze Xavier tuvuye muri Chad. Guverinoma yahaye imbabazi rusange abakoze kudeta yo muri 2023 yavanyeho ubutegetsi bwo ari Perezida Ali Bongo Ondimba, bakaba barimo General Oligui Nguema ari nawe muri iki gihe uyoboye iki gihugu cya Gabon nka perezida wacyo. RFI ikandika ko abandi bahawe izo mbabazi hari abashatse guhirika ubutegetsi muri 2019 ariko uwo mugambi ukabapfurana. Abo barimo Lieutenant Kelly Ondo Obiang na bagenzi be Dimitri Nze Minkom na Estime Bedim
Mitima bose babarizwaga mu mutwe wari ushinzwe kurinda perezida Ali Bongo Ondimba baje gukatirwa gufunga imyaka 15 muri gereza. Aba ngo bagomba guhita bafungurwa bakanasubizwa mu kazi. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi banenze iby'izo mbabazi aho bavuze yuko ari uburyo bwo kwitera icyuhagiro ku ruhande rwa Generali Horigwingwema kubera ko nawe ari mu bakoze kudeta. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yemeye ko igihugu cye hari amabi menshi cyakoreye Cameroon mu gihe cy'intambara y'abaharaniraga ubwigenge ndetse na nyuma yo kububona mu 1960. Muti murabikura he? Turabisoma muri Le Monde, Le Figaro, Jeune Afrique, Africa News, Le Parisien, France 24 na BBC News Africa aho bivuga yuko Emmanuel Macron yabwiye mugenzi we Paul Biya ati kijondane. Ati Ubufaransa nibwo nyirabayazana w'intambara yabaye mu gihugu cyawe cya Cameroon. Ibi byose bikubiye muri raporo yakozwe na komisiyo ihuriweho n'abanyamateka b'abanyakameruni n'abafaransa yashyizweho na Perezida Macron habyumvikanyeho na Perezida Biya kugira ngo hisuzume uko Ubufaransa bwitwaye muri Cameroon hagati y'umwaka 1945 n'1971. Ibyuko Macron yemeye uruhare rw'Ubufaransa mu kaga Cameroon yahuye nako byashyizwe ku mugaragaro tariki 12 z'uku kwezi kwa munani nubwo ibaruwa Macron yabyandikiyemo Paul Biya ariyo ku itariki 30 z'ukwezi gushize kwa karindwi. Presidansi y'Ubufaransa l'Elysée yishimiye intambwe icyo gihugu gikomeje gutera mu mibanire yacyo na Afrika by'umwihariko mu kwemera uruhare rwacyo mu mateka y'umwijima yabaye kuri uyu mugabane. Jeune Afrique yanditse ko iyo raporo kuri Cameroon iri muri gahunda ya Meya Kulupa ariyo politiki yo kwicuza ya Perezida Macron ikaba ije kandi inakurikira n'izindi raporo zagaragaje imyitwarire idahwitse y'Ubufaransa mu Rwanda no muri Algeria. Reka ibyo tubireke ahubwo tubasomere n'iyi nkuru yindi ivuga ko igihugu cya Qatar kigiye kongera ishoramari ryacyo kuri uyu mugabane wa Afrika nk'uko bikubiye mu ruzinduko rwatangiwe muri iki cyumweru kuva tariki 13 rukazageza tariki 29 z'uku kwezi kwa munani. Akisabira nk'uko byanditswe na RFI, France 24, Africa News na Le Soir. Uru ruzinduko rwaherewe i Kinshasa mu murwa mukuru wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo rukaba ruri gukorwa na Sheikh Al Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani akaba ari mubyara w'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani. Uyu mugabo nayobora ikigo cy'ishoramari cya Al Mansour yaje muri Afrika herekejwe n'abantu babarirwa muri 20 uretse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahandi bagomba kunyura ni mu bihugu bya Tanzania, Burundi, Zambia, Botswana, Mozambique, Zimbabwe, Angola ndetse na Gabon. By'umwihariko RFI yanditse ko iri tsinda ritaje imbokoboko muri Afrika kubera ko mu ruhago rwe harimo miliyari 20 z'amadolari y'Amerika zizashorwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo naho mu bindi bihugu azasura buri kimwe yakigeneye ari hagati ya miliyari 5 na miliyoni 10 z'amadolari y'Amerika. Aya mafaranga ngo ni igishoro kigomba gushyirwa mu nzego zitandukanye zirimo izihe Xavera? Zirimo transport nko kubaka ibibuga by'indege, mu bworozi, mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, gusirimura imijyi, mu bikomoka kuri petroli, mu buzima no mu zindi nzego zijyanye n'ubucuruzi bwungukira impande zombi. Jondane ikigo akuriye cya Al Mansour cyahawe akayabo ka miliyari 300 z'amadolari y'Amerika zivuye mu kigega cy'ishoramari cya Qatar n'ishoramari rigenewe Afrika nazi. Mbere yuko twerekeza ku musozo w'ikiganiro dukubitire muri Centre Africa ahanditswe ko amatora rusange yo muri icyo gihugu yashyizwe ku ya 28 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka. Ibinyamakuru birimo Corbo News, Centre Afrique, Africa News, News 24, BBC News Africa, Global Times n'ibindi bitangazamakuru binyuranye Xavera byanditse ko kuri uwo munsi hazaba amatora y'umukuru w'igihugu, ay'abadepite, ab'inzego z'ibanze ndetse n'ay'abayobozi b'imijyi. Abaturage barenga miliyoni 2 no bahamagarirwa kuzitabira ayo matora adasanzwe muri icyo gihugu cyo muri Afrika yo hagati. Amatora y'inzego z'ibanze yimuriwe kuri iyo tariki 28 Ukuboza kubera ko kuyakoresha byakomwe mu nkokora no kubura mikoro ndetse n'amariste y'itora atari yakanononsowe neza. Nayo matora ya mbere azabaye muri icyo gihugu kuva mu myaka isaga 40 ishize. Ayo ngaho nyine yo mu nzego z'ibanze. Perezida w'iki gihugu Faustin Archange Touadera azongera kwiyamamaza muri ayo matora hatanira manda ya gatatu yikurikiranye. Reka twanzure ikiganiro cya none tucyanzure kuri inkuru idasanzwe y'umusore w'imyaka 24 y'amavuko w'umugande wihaniye mu rusengero akahasohoka ajya gufungwa. Ni inkuru dusoma mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Uganda Observer, The Independent, Igihe, Umuryango ndetse n'ibindi Xavera aho byanditse ko umusore witwa Clinton Mwesime yatawe muri yombi na polisi ya Uganda kuwa 6 ushize tariki 9 z'ukwezi kwa munani ubwo yihaniraga mu rusengero rwa Nakawa mu murwa mukuru Kampala
ko yiciye umukunzi we mu karere ka Kabare mu kwezi gushize kwa karindwi. Uyu musore wari usanzwe hakora ku kigo nderabuzima cya Hamurwa ya 4 muri district ya Rubanda ngo yaratuye avuga ko ku itariki 30 z'ukwezi gushize kwa karindwi aribwo yajyanye n'umukunzi we Leonada Kobusinge w'imyaka 45 muri lodge yitwa Chiyazi muri Kabare bararanamo, ariko bukiye mu gitondo umukozi wo muri iryo cumbi aza gusanga umukobwa Kobusinge yapfuye, bigaragara ko yatewe ibyuma 4 mu gatuza, icyuma n'agakoresho gapima mburugu biri ruhande rw'umurambo we. Umusore we ngo yari yahunze. Nyuma yo kuvuga atyo yasabye umushumba kumusengera, ariko undi aho kumurambikaho ibiganza ngo amusengere, uwo mushumba yahise ahamagaza polisi kugira ngo imukurikirane. Umuvugizi wa polisi mu ntara ya Kigezi Elimate yatangaje ko Mwesime yabanje gufungirwa kuri sitasiyo ya Jinja, nyuma kwa gatatu y'iki cyumweru aza kujyanwa Ikabare kubera ko hariho icyaha ashinjwa cyakorewe. Mwesime yemereye abashinzwe iperereza ko yishe Kobusinge nyuma yo kumenya ko atwite. Yavuze ko yamusabye ko akuramo inda, undi arabyanga, amubwira ko ahubwo bagomba gushakana bakarwubakana. Uyu musore yavuze ko yaratewe isoni n'uburyo ngo abantu bari kuzamenya ko yashakanye n'umukobwa umurusha imyaka 21 yose, kandi ko yarakajwe bikomeye no kumenya ko umukunzi we yari afite agakoko gatera sida. Ngayo nguko reka duhine dutyo tuzasubire ku wa gatandatu utaha ku masaha nk'aya Xavera. Nta yindi ntumwa kandi nari Nyirarukundo Xavera. Bari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya.